Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Bumbom. Waalaikumsalam. Mas Iya, Aja. Ki. Iya, Ki. Menu nih. Menu awan-awanan ya. Aduh, kayak menunya siki kayak mas-mas kae. Apa jajal tak longo? Oke, langsung be di Walah, gue. sikil apa ceker yo. Ceker ki, Bro, ge. Garuk apa? Garuk. Kerupuk ya apa? Kerupuk ki ceker mercon ki ora ben-ben Oh, ki. iya, lombok kayak kita. Lombok mbok. Oke. Aduh. Wis rasa suwen ki langsung bae ki, Dek. Lah cetak review lang nyong. Oke, siap. Saya review ini. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Ya langsung. Yo, suapan mercon ya. Ini kerupuknya beda kan Mas Raja? Ini mendem blondo-blondo ya. Iya. Palembang punya. Oh, kerupuk kaya Iya. Datangkan langsung dari Palembang ya. Oh, betul. Pantes madan beda. Ya iyalah, untuk kerupuk lokal ki Palembang punya ki. Oh, Langsung ada temen datang dari seberang, kita dikasih, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya ana obat cengangnya barang we. Wah, kimune jelas. Mantap. Dia pedes banget. Tapi ya enak lah. Yo, harus yo. Jajal di kerupuk we. Weh, Ceker aja garis gede, kayak gedang goreng. kita goreng. Enak banget kan. Pedesnya jelebut buat ya. Ada saya pas, jebut. Kawanan gitu. Kawanan ke, cek bom. Biarlah bapak. Sementing isi kebagian lah. Kebagian. Yo, ya. Yuk, harus. Gede banget ya. Suapan granat ya. Ayo. Suapan kemerdekaan ya. 17 Agustus. Oh, iya, Agustus ya. Tapi menu merah putih gitu caranya. Merah cabai putih nasi ya. Spesial. Ceker enak kayak gini ceker. Iya. Tidak ada cakarnya udah sing ginuk-ginuk. Gamul banget kok. Gede. Suapan kemerdekaan. Yuk, harus yuk. Oke, yuk. Harus Bulldozer kayak wah gedene kowe iki Dek. luar biasa yakin.
mau karo jangan pare dilala parene elek-elek kayak bumbu. Ora sida Mas Raja. Karena nafsu lah ya. Iya. Bisa lagi bae lah. Pare karo teri kan wis. Jebut pokoknya. Pare karo teri ya. Kosean dong man. Mantep banget gue ya. Betul. Ini dia gendakan gue Mas Raja gue. Ki batir kan sebatir apa ana sing kepengen nyomangan apa iki ora ana blas. Walah. Yo wis beneran. Tak request aja sing angel-angel. Oke. Nasi suapan merah putih ya. Nasi yo. Aduh. Sambut dengan kerupuk tuh. Terus lagi. Wih. Tekan Bandung enak ya. Resep ya. Kotak iki wae. Sego pirang-pirang kok cepet bantong nyong lho. Mangan dedene sepiring anu lah cepet embu durasi 2 menit paling. Disuntek tok ya. Terus untuk tok. Sopan terakhir gue Mas Raja. Iya. Oh. Masukkan resik ya melong ya. Long. Kejane ya. Angger bar kang merah. Dilenek dilatih nang nyondek. Oh. Iya. Biasa ya kayak Iya. kayak apa jenenge? Ritual sehabis makan ya. Iya, biasa iku we. Jadi glowing terus. Glumul cirine mok melong-melong banget ya kayak pernis. Iyalah. Tuh, ge. Yuk beres. Garis sekretok. Jambal sakeret. Nah, itu asin saya lemah. Iya. Menurun gue nih. Tapi kan imun kudu tetep gue Mas Raja. Alhamdulillah. Tek bom-bom, saudara-saudara semua, alhamdulillah udah habis. Aduh, Resik ya. resik ya. Dari balung-balung tok ya. Demikian mukbang kali ini. Terima kasih sing wis pada dukung dan jangan lupa gue
saya ingatkan lagi dan lagi. Like, comment, subscribe, and share. Oke, guys. Ya, notifikasi ini juga. Betul. Pokoknya videonya ditonton ya ben dewek ya tim Raja Garis ben lebih semangat maning. Iya lah, garasnya ben menggebu-gebu. Iya bener kayak gue. Ya wis Raja. Thank you berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gares. Gares.